agama bagi kita semua. Tak mampu dapat menggoyahkan iman Al-Quran dari Quran, menjaga risalah agama kita Islam tidak berdaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Alia Jumal Amal tahun pelajaran 2018-2019. Ananda Wafai Devina binti Mahdi Ismail, daerah asal Pidi. 182 Ananda Walia Mursida binti Abdul Salam, daerah asal Pidi Jaya. 183 Ananda Wildatul Ma'wan binti Muhammad Jafar, daerah asal Pidi. 184 Ananda Wulan Tursina binti Haji Suryafal, daerah asal Bir. 185 Ananda Yara Humaira binti Haji Ibrahim, daerah asal Pidi Jaya. 186 Ananda Yuna Fadla binti Ramli, daerah asal Bir. 187 Ananda Zafira binti Muhammad Nasir, daerah asal Pidi. 188 Ananda Zahara binti Muhammad Jafar, daerah asal Pidi. 189 Ananda Zahratul Jannah binti Syamsuddin, daerah asal Pidi Jaya. 190 Ananda Zahrina Sapitri binti Wan Ismujan, daerah asal Pidi. 191 Ananda Zaitun Satyawati binti Usaini, daerah asal Pidi Jaya. 192 Ananda Zakiatun Niswa binti Harbi, daerah asal Pidi. 193 Ananda Zakiatun Nufus binti Ansarudin, daerah asal Pidi. 194 Ananda Zila Mulkiyah binti Syarifuddin, daerah asal Pidi. 195 Ananda Disa Mufira binti Syahban, daerah asal Pidi Jaya. Dan 196 Ananda Zuratul Ayyun binti Abdul Karim, daerah